Mambo umshona Ganje umshona umambo hayi mambo wengazomshona mambo yenkosi yamakhelanga khonapha bekhuluma isilozi umlozi mambo asikwazi konke lokho ngenxa ukuthi sibhala sifunda imbali yokufethwa iqanga ngasebenzisa lelo doctorated history ngiyabo so lona libhuku lizaphendla esiyikho khona thina amakhawalele la ngasithubelelele la 6000 men balele la njalo amakhawe ethu ayengafundiswa ngama-British lama-Koreans kwakulusiko lwabo amajaha babengathatha umfazi bengakaya empini bantu benkosi kwakungenziwa lokho babeqala bayetshengisa empini kuqala ukuthi bangamadoda nampana okuphuma-ke ngaphandle khona-ke bezavunyela ukuthi babone intombi. So it was our lifestyle, if I may put it that way. Something like the Koreans, the British, all that riffraff. Because of this world.